Iqra' 1 ke surat 1, baca terus ba dan seterusnya tak perlu eja, baca dengan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. A ba ba a ba a ba a ba a a a a ba 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 a a ba 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 a ba a ba a a a a ba 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 aba aba aba. Cuba ulang daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Iqra' 1, muka surat 2. Baca terus a, ba, ta dan seterusnya tidak perlu dieja. Baca dengan pendek. Ba, ta. A, ta, ba. Ta, ba, a. Ta, a, ba. A, ba, ta. Ba, ta, a. A, ta, ba. Ta, a, ta. Ba, a, ta. A, ta, ba. Ta, a, ta, ta, a. A, ba, ta. A, ba, ta. Cuba ulang daripada awal hingga akhir sehinggalah kita dapat menguasai huruf ba dan huruf ta. Dapat membezakan huruf ba dan huruf ta, insya-Allah.